sina wak Seigilkhom na vezau se ama sapinin chibai kahin bolove kaimin ahile thin thang hokip tuni khwa ti sina wak Seigilkhom na in ke holim pi dingu choi hile ti lalcha hokip ama hi gospel artist ahin abang le nampi lazang tampi asain nampi la sa ahilo le gospel la sa ho hi tuni kho in nammi te lungthima acham jinge ti diham nammi pi ten po na na le ngai lut na anei mama jinguvin ama to chomcha ke holim na in nei diu hin tin tuni khwa topic dinga ka hin dei han choi hile pathinin galmuna avantil asol ji ti hi topic nga hin nei diu hin tin chi hi tuni khwa i topic manu hi hi le amain la in jang asa in abang le alla sa hi a hit le zinge ka ti nom na lain tuni khon ei mitela ama to chomcha ki holim na ni neutin hitabang na phat man lu ti sinewak te nei pi zalen na chunga ki pathu kan se lal cha kan ki pa e tuhin to do nine anilu jingtin nang hi nang mala nang ma self introduction ai nang mala nang ma na hoilaya na chena na bio data nin sai pi thei diam ki pa ome tuni chilai muna TCNT in hitabang platform mun nei pi zivin na ho chunga ki pa thu sang tai kain phunge ke hi tu to kom na hi permanent le ka khuta ta chu singat langa leikot phai mul wang kho hi ka pen na ka seili na tu hin king kina ka umin na present na chun tu hin keima hi so pi pasal li kana in ke pumin nga ka hivin no mai pen pin no mai khat kana in kanu ka pa damin in sung chen family chu neu khat keima self introduction chu chu tai ki pau me haban thu do na ni lut be ki jingtin chi hi la sa an hung lung lut dan ai lo le la lampanga no hung ki pi dan thu sim jang hi history na nei ding ka ta sangin mi zo sin na past life history akin nei so ken chil chung chang jang hi chomcha hil chin na nam mi tianga nin pe pi thei ki deham ki pau min la sa akiti hi mi zo sin la sa thein mi zo sila sa thanomin ahin keima self na keima sa ya hin sei ta dilen la sa ka hung thanup na hi asot theutan so mo mongai tan aile itia zapi le public city heading achun kana koima head kana hinai pon ahin kum chapang cha ka hepana la sa kaung lung lu dan hi kangol pi jing e ka ti no men na kangol pi no me ka ti ji ka ti na chu iti seidam la sa thim ma sa ho milui ho la sa ho ka ngai ji in chelaya phat la chu phone jong nai lo hin na radio ho vel chu ting le epiham milui ho la sa ho khu kana ngai ji in ala la sa hi kana thanup dan chu pathenin ka talent de mo nga jong e na gun pi hin te ka tin na iti chun la sa hi kahung ki training hiti chun phat hung chi nei le tu chana hi pathenin ka o apia tu chana hi ama wa choi la sa thei ding le gam ngai la hi ta na nam la tu chana hi pathin wa choi la ka sa jing hi ka thanup dan chu thil dang to te thei lo hi ta pau me hoiten la lampang na lunglut dan hil chin nan pen chalai chun thu do khat ka hap num pai pain nang hi ka het chanin na mi pin na het chan hin gam nam la a hi lo le aban le gospel la na sai na ipizia gol hang khat hiya na lap song na sa lam tiang hi nin sei pi pai ki thei diam ema ka hi lo wang chun pathin wa choila ka hin sa neu khat khangdong hin khu thamphat ka ta sa ka kum hung mechol pha na hi kelasam le jong le gambi ti loi amin area ti loi amin na ai lo le neu cha hi pathin na to na ai ko na hi mo pu na lam kai neu cha ka hin pu le khanglai secretary ho ta bang na gambi a chuting la khusunga hi tia chu ka hong ke man cha to pi a hi le chun pathinin oip hi lo pi ka sa in cha chu ama wa choila hi ke sale ti chu kalunga hong umin cha chu a hi love song so jong chu aphamoi ka ti di poi le si de hi zong lekin kan ke hlan kha chu gospel la hin na pathin wa choila hin ja chu tu chana hi ama wa choila ka sa jing hi lap song lampanga sa ding na lung gyal kha mi pitiam tu din mun ta di chun love song sa ka oman cha ding wang chu ka nom pon na azi chu ke chu ima ka hi poi hi zong le kana chi pi khat pathin ko ma kana kiti na khat e ja chu na nam la wang chu hele nam la kiti wanga chu
pathin pang lo na nam la hi di poi pathin in gam le ho ai pi na ho mun hoi mun phai pi na ho gam la choi na umin tin hu le veng itun do ho isim do ho na la choi na umin tin kimin von la umin tin zeila umin tin nam la gospel la wang chu ka sa jing he tu chana love song wang chu tu chat kalungial he zong le tu din mun hel lang ma khu di zong la sa di wang chu kalunga poi asa ding wang chun ene dei thanu vin na ke kanup lo hi ki pau men tu hin thu do na ban ni chi pai kitin to kan do nom hi tu ni chan ge hi la izat na sa na a ban le la izat ni nang ma le nang ma ne ki sim thua na sa am tiang hi nin si pi pai ki thei de ki pau me la sa mi ki ji chun na hi chan chu tu chana hi kala sa do hi ka het khil lo le first talk so chun kana say na 50 above something na hin chala chu 2017 lang hi tan tu ta dia hi 100 plus ho chu 100 above ho na chu thing tan te ka tin exact just wang chu ka sei thei lo he thing pa na 100 ho wang chu wal tan te zakhat ho wang chu ka tin no me tu hin thu do aban ni chi be pai kitin to kan do nom che hi le la hi zakhat wal na ti tai na chilai ka la hi nam la izat na sa aban le gospel la hi izat na sa am tiang hi nin sei pi thei diam naga khan ding dan nam la hi alang pin singala hi nga tabang kasan na group ma hi som ni tabang ai tan chuting le zakhat nong thin lo na chu ka sei ta an zuan na hula veng khat kila choi na tabang ai lo le kum som ni silver jubilee som ni langa sorry bala kum som nga golden jubilee te ho na centenary te ho tabang ai lo le hiti hin nungai pangai kila choi na van choi kila choi na ti ho cho zeila ho to ing kyo gom go ma hele zakhat chu hung wal he ta alang pia chu nam la chu ka changa chu nga tabang ka sa do e tu chan ki pau me tu hin thu do abana ni chi pai kitin to abana kan do nom che hi le e mi society len be se a hi nai poi na ku ki society hi chi cho hi a hi le nang hoin la na sa wa pa na hi income itin generate na bolwa income itin na muwa ai lo le expenditure ho hi ipiti na ki manage chu ham tiang hin nin sai pi thai ki diam chi very very big tile problem question hin na chi ken jang kalunga kan agel jing hin first to so yong chon ai dong win na mi dang te kitile unaw te mi zo te be hu an ki hi zo ta lewang chun la so ho jong hin adi a inam sung wa hin num ke sajab di hin for example la khat bang chu ka sa no ma hi le chun without money nothing can do na ai lo le sum lawa chu ima cha ki bol do thei lo cho ke asadi pa asadi nu khat chu thanum tan tan jong leng chun sumum lo le thei lo cho recording charge video cameraman na transport adu da hung ngai di hin ji chun sumla pai hi e ho dia e ho nam sunga la sa ho na e ho ai mi ho hi a ki ha sama ma jing e ka ti no min tu ni GTC and ve ho zo sin zo he di o hin nam sunga la sa ho din mun hi velau chun background ho hi ni khu lo chun ni velau chun koi ma hi chi ti di ki lo hi ain pathin en talen ai pi ho chu ama wa choi ne ding le nam sunga ama lo pi ke phun do na dinga kaman cha thu hin na a hin a sat dan chu sei ji pon na for example ke la khat chu ka sa num ta dinga hi le chun mi khat ko ma chu nei sponsor lin ka ti ngai di din mo naw mai tai na ti jong ka ti mai tan ken ale ka sei ma bangin ula naw te ho neu khat mizote ti taute for example in mention ding in na amo bang chu mi la so ho jang hi neu cha anna side income mu na salary a bol pi hin e hola awang chu chu theinai lo hin patin pha sa le ni khu khat la gam la ho gam tum in e pha no jong in pina bin tin tu din mun ta di hing a ha thawin a ha ekati na chu ke chang se he pon tin la so zo si na mi khat chu la sathim ta khat chu mi het khat ding le man cha the khat hong hi na ding a chun backup khat hong ngai support khat hong ngai na sponsor khat di hong ngai hin to so ding chu am lo lai sia chu la so ho chu ki gen the jing e tu din mon jong katinu me inam sung ba ki pau me e ho ku ki la artisan problem na face na main problem hoiten hil chin nan pin tu hin thu do abana ni chi be ki jing tin chi la khat sa na dinga huna izat tabong hung zo jiam tiang hinan sei pai ki thei diam
la khat sa na ai ti le chun recording charge uma video ma na la khat bol do na dinga ti di dan hi na cha chun alang pia hi studio zo si hi adi alam ka sunga hi evena hi le chun ke ha ma mai tan recording charge su sang thumin na ale video chu hi le video charge su hi le chun without drone a chu drone lawa chu le sang thu mang ki zo hin drone hi le chun sang li sang ang lu ki ji hin alang pia chu ten ke ho na something to bang hi la kha na hum ki chai ji hin vet thei de mi pi vet thei ding le youtube ma koi do thei ni ding a hi ten ke something to bang hi hum ki chai ji la kha na tu ye pau me hoi ten nan hil chin in tu hin aban ani chi be pai kitin tua kan do nom chu chi la na si mu wa na so wa pa na khu nang ho income mo mo lo kom ipiti ham youtube ma upload ho wa khu nang ho le nang hon income generate ne ki bor lo ham ipiti ham tiang nin sei thei chi hi alang pin income ai ma ko na sa income chu a hin nai mi tam pi chun youtube account na chi hi akibol lo na chu chi hin na ni zong le alang pi a chu pasal ho hin akibol be se pon akiki pen be se poi katino min na ni mo hin aha fok aha ipi ham aha serious of it na te ham safal hoit ana bolovin pasal ho ni pinong kibol be se hin ka he zong le ne khat wang chu icha ku nang chu income chu ne cha cha zong do zong nan tin ke wang chu ipin zong ka gel be se pon tun zong hoi dewin ka chi pi be se poi kati chu la khat isa de nga hele chun sponsor zong hol nga in ai lo lawang phat pia prowang phat cha hi le mi khat in chi nei sa pi o na chila khat na sponsor nge ti a pathin na tong nom hon I chunga hin sei ting le chiwang chu ke jong ka ke pa in ka accept ka bol jing tu chanin ki pau me chi la hi zakhat wal na sai ta in na ga comparison ga Seigilkhom dinga chu namla zong hi tam thawin aban le gospel zong hin chilai la hi ipila hin tu ni chan ge mi pi lungsung ato kha a hi lo le nangma dinga jang na dei han pin la hung hi ipila ham ti nin sai pi thei diam tu chana hi kala sa hi zakhat something valid dan chule pathin wa chuila jong hi namla jong hi na tu din mun hin la tam ta chu kisa jong le tu kum egal sung ve hin galmuna avantil asol ti khu pathenin inam sungwa adin amang chale ekatino minna skei mami ma hin ko ta song hichi ka o me si elawa athu hu kanung gela kanung ngai tu le pathinin impi dan ho hi hichi ala khu e mu sau he katino minna chila khu amang chama ma jinge ti chu ka sei no min din gospel la chun mi jong mi tam ta na hen ding a hin public nga hon jong mi pi hon jong Calvary lampi tila ko papaulal gang te in anasim ama testimony la anasim chu nunga nem zo pui to kana ka sa pen ko na Calvary lampi tila ko chila ko ke jong asa hi jong leng pathin ai ho pi na khat akedangin mihim te hi leisi na hin ki pa na hi ni khat ikipa la jingla kanan ilun khum pe jin hi chi Calvary lampi ita saw hi thiding hin ni ko leya hi thiding ki vuiding a pathin ei to pi hin bible a hin mang thailo thi thailo wana ama koma go khol na ding ilhagao ma kom tu na ding a hin Calvary lampi izot na izot hi thil bei hi law hi na hi cha zo izot na wa hi leisit gan theina tam tai thu di ho hi chila khu ei mu chin se ke jong ei ho pi ma ma jing ka ti no me Calvary lampi law ki pau me chilai chun la ni hoita nan men sonin khat pin choi le Calvary lampi hin aban le chi khat choi hi ki le galmuna avantil te asol le ki ti ho hin na Calvary lampi chu asim pa le testimony nei pa ho jong hoita nan sei doin chi galmuna avantil te asol le ki ti pin hi nangma sim ham ai lo le mi dang sim nang in na sa ham tiang nin sei pi thei diam galmuna avantil asol le ti la hi pu Wycliffe lun neo he de oi ni honam sunga na songwriter la hin amana si ma hin sting le atuin jong amana si ma hin asadinga ke deilhen ap is akin kana sa hin na
จะทิ้งเลยฮิจิลาสปอนเซอร์คูevangelist มังบอยและนูทีทีมอมหัว family ฮีอมหัวจงโจเสียจงกิปาทุกับพงเงกิปาวเมหอยตาสปอนเซอร์นมัวนันสาหินอมวนจังกำเนิดนำไอฮิลาเลปทินอาเกียลโคอนซาลูวานะหอยตากิทปีนันเปียวหินไม่ปีชีเลกิปาทุนใส่ใจตันตุหินทุดอบนะอาบานนิจิไปกิตินตัวกระโดดนมจูtu chung gali nei sung wa hi ating thinga iga ave vin hi le la sa ho jang gamle nama ding gamle nam po na thei ding na pathin la hin aban le gam ngai la ti diam na nam la ti ho jang na satai na panguvin am ho pan la dan hi nang ho pan la dan hi ti mei te ipizinam ti le charity concert donation elo le ki thopi na front line na ding adam mo ki thopi na na ha pan mama jingu win na tu ni chan ya chowa hi na pan jing na layam ai lo le am ho group ma ho na zaw ham tiang nin sei pi thei diam inam sunga dinga ito thei bol thei lo hin na pathenin talent hi mi chum chi api in chinabang chun ke yong pathin o hoi o pha ap ka ti nomin gamle na ma ding le tu chung adi a me le ga la hin bol thei ma ke nei pu in a hi nai front line na duty pu ho se chu gal kap hi pu ka ti nomi chilai platform hin na mi pi ho ma sanga gal kap loi umin tin melma ting umin tin ne la cha hol loi sumla pai sikina hol umin tin la soloi ki umin tin na hitti achu ipan khom de zo siu chu gar sa hi ve ka tinumin ji chun chilai la chun ke yong chu pathenin talent ai pe chu thu sei theina ai pe in ko o ai pe in chuting le gamle na ma awa choi theina ama wa choi theina o ai pe in tu ni chan hin front line zat ham khat zong hi ta in la sahon pan na sata akila in ke ma ta zong hos ka hizingin othop zenin ka pangjingin ka bol theisun pathenin ka gamle kanama dinga dama e koya hile katia ka to theisu aka pana tu ni chana he frontline hodinga hi donation hi in charity hi ta nasata pan hung kila hin tu chana hi ke yong ka panjing lai hi ti chu ka sei do no me ki pau me gospel singer hai hi lo le artist on jang na saten panalan chilaya kan sei bekit nom choi hi le chi lap song so hon jang tu chunga hin role len ta play win ham hon jang panala jinge ti chu kanim mu doi na am mo chunga jang ki pa thu hi phong ki novin laya emi koki artist o sin tu chunga la hin contribution ni nei so kevin mi mal chin jang na chat zo lo ai lo le te sin nu naw chapong hon jang intina taw na mongin hi ti hin igi tho win panila jing ve ti chu nami pi te anga he sau hi jang le khat ve kan phon do kin hin tin tu hin thu do na abane ni chi be kin tin to i topic honin ga tha lut kit len chi galmuna avantil asol ki hi kin kaza masat na pin hina zo sei lo hil dinga chu gmf dai muna hin na ngai ka sama ma jingin ke chun chi galmuna avantil asol ti hi gmf dai ya dinga ki simo mo danin kan ni gelin ipijinam te la ya ho direct a pathini ni ho pin ho jong na tampi mi na mu chi nom ani jin a khutia hile chi galmun ina vantil te sole kiti khu gmf dai lapi ham ipiti ham dianin sei pi the nin sei pi ki thei ba me hichi galmun avantil sole ti khu kazoin ka seita na in remind ki leng pu wai cliff lu neven asim hin ale chi gal masang chat chu hin hin pathin thil bol ke dan dan so masang chat na chu recording shooting ka chai hin ale gal hin nei pe uvi nei le ale mundang danga chun kasanan pathinin chun amang poi ka tipon hi zong le chilai gmf di hin pathinin amang di san ka tinumin azi chu hi chilai gmf di hun azon ka seita in frontline adinga email mo ho hung zinga doding le nga zinga ho nam sepei ho nam volunteer so ho hil dinga tau pi kilam kai khom namun taw namun pathin to ki ho namun he ji khun hi chilai mu na i taw naw o changchu taw na changchu ala in pathin in chila ho ap ve ka tinu men na inam sungwa adi sanin chilai gmf dia ya khun taw khom hoding in pathin in hi chila a khun ei ho pi ve mi pi ho zo si ka tinu men pathin cha te ho chi chun ai pathin in chilai mu na ding mo a khu ei sim pi hin te tin jong ke man ka sei do no me la hi tam ta o min na a hin
ปัทีนินอามันจะนามุนฟีลขัดจีนขัดอามุนขัดอมจีนนะ ZMFDI ฮีปัทีนินอิติดิงาปิดิงาจิไลมุนาเต้าโคมดิงากิปุนโคมหัวคูกุยดิงาเต้าหอมติเล frontline โฮโซซีดิงานูเตเอฟนำเสพหัว volunteer สวดิงอัตเต้านาฮิจิอัตเต้านาคำเจงโตฮิจิกาลาสะฮิจิลาเจงคูหุ่นกิตุอินปัทีนินจิไลดิงาคูเอพีมุงฮิติจงกาลานูมิจิไลกี่เป่าไหมcái mà point of view to ahung ki to thimin aban do be diom hin aban tu in tu do aban ni chi be pai kitin tua kan sei nom chu GMFDI ya na pathin hung pin ko ipt ni he na ipt ni mu ham tiang nin sei pi pai ki thei diam chilai mu na khun pathin hagawin mia pol dan hi lamdang ka sain a hi pathinin midang mi hi aman cha na hi achom chom hen zo ka sema bangin na ichilai ZMFDI hin i pathin ko ma tawa ki gimbol ai kal sung ting le khon ama thil bol the na thil ki dang ho mi him te bible mi ma so ho phan ma so ko ma anakila jing ma bangin hichilai am na khon adi in akilangin i ho la hin akilang no me akilang jing eti ka ta do no men ke yong chilai mu na khon pathin ka wa choi ting la khon mundang dang sangin pathin ei pi in na ama la gaw thing ei polin avantil ei pi ka tin nom ka sa in ka ozong ka dei bangin ka kisa do the jinge ka tinu me chilai mu na ki pau me tu in thu do abana ni chi be pai kitin tu chung gali nei sung wa he e ho nammi pi te hin ha sa na gan thei tampi tho win a thia mong in la lo ki hal jong tampi o min chilai la hi e ho nam sung hi pathinin na mi na mu thei chan gen in vengu win chilai la hi nangin event danu na pathinin pi danu event danu hi pizinam tile gospel single khan hi jin ipitin muam na tiang nin sei pi thei diam front line in avantil te sole kiti ba panga chana pathinin e ho mi na mu thei ta e pan pi danu hi tham khat nami pi tiang het dingan nin hil chin pi thei diam chilai hi pathinin ami sim sa e ho to adi ni gal mi te ho na ki ka hin ichanai ki hi na umam ti ken tu nin chilai platform apung do hi zong leng pathin cha khat hi ya hi le chun ilung thima zong iyal do tam ta mi zong le ken point ni tabang ka pinu min na galmuna avantil asol ti lai khun mai le te chu in ko te ho so pe te ho chu e ho to te ding a chu le si hi le an nei angau chu 100 la zong 50 zong pha zo lo mai thi ha person zong ai wa pathinin asim sa ama hing ho cha te chu ama ho to iki hi naw akoi ne hitam ta ki mudo na ji chun for example la frontline ho banga ithal iman cha ho i khot lai ho i va na amo ai vet me jong la hin nial di chi lo hin ai wanga hichilaya hung jiwa akisu lungdong sa akisu mo sa hin koi ji pa chu avantil apathin Michael Vantil hin sol i pathin u hin na jisun pathinin amho to e ho ki ka hin i chanham khan in gap e koi pi ve ti hi tha ben ka mu chi nin ken jong tu chunga la hin na ama hing ho cha te hi pathinin amho to tha khan in e simpu ve e koi pu ve ti hi mu chin the ta he ti ka phung do no ki pau me pathinin he ho nam mi pi te avil dan nang he dan in jang ten hil chin nan pen he jong le tu chunga i ga ve vin hi le pathinin pi dan hi it's an every individual chunga jang kilang ding in kata sangin na tu hin thu do na abana ni chi be kitin tu lai ta hi artist so in ipi na boi pi hom tiang nin sei pi ki thei dem tu lai ta hi artist so hin alang pin gala tur ke nei jong la ka sai tai na galmuna duty pua melmate to ke face dinga ke mainga jinga jing ki umintin artist so hin kabol theu hi kabol hi aka le front line hi chlai muna ha sat gan theina ome ane acha otui poi sorry ane acha otui poi tulai di mosquito na poimo thokang vaisi fai bung hat lai hin am holding in donation ball pi uti ti phal he ti chun ka kilam kai khom ji win te chun thei top so in aha salang lang front line zo si hi charity ball na donation choina tho zong le ti chun patakala jing ve ti chu ka seino min tin alang pe artist on ka tulai ka ball chu hin tin na ti ema personal program a khatlani ho
tao na items ta program dang ho ichi na ho to chi jing tu la hi artist on ka boy piu hi ki pau me artist on lang pan na hala le zingovin u salung nisa sakyam ti no ya jang charity concert ho na bolovin na frontline ai ki thupi na di ho jang na hol zingovin pa chat nom le zingovin kin jang kan ni mujin na hoiten kan ni hezin kan ni feel jin kan pa chama ma zingovin to hin thu do abana ni chi be pai kitin to ka do nom chu a hi kit na hi le to hi nang ma personal ana la izat tabong sa ding na koyam ai lo le la sim chai sa na koyam aban le sa ban hi further process hi chom khat ki khungai le ti hi lungyal ipiti na gelam tiang nin sai pi thei diam to but next project chu taw na project chu la hinam la hin ni tabang sa di omin na te chu ke bol do the nai po in ke ma in ka sa ding khat to omin na ma ban project hai ka sa do nai lo chi to gon ka nei ki pau me sele pale artist min thang ta khat to ki to khoma ki ho hi na nang ma chelai chun musical instrument zo khat chaw min nang ma ti ha omo nga na music ma cha zawwa chi hi galmun avantil asol ti hi thamkhat nin sa pi thei di hamna ipizinam tile nang ma ota ta pa hi na tu ni khwa hi nam mi pi ten jang I chan ge ya suit ham ti ho hi alungge lowam ning ka ta singin na chom khat nin sa pi thei di ham sa thei hi na tau na zala thi na ding galmun na mel mate itin zo ziu a hi him la thal iza nin nei zong leo hen pathin pang lo mai thal chu thon thei kipun khom igal kon khom anom ta nge ye sopi ki ngai lut na tau khoma ika khom nau pathenin ave galmuna avantil asol zi ki pa om le zing in khat na ga chi baing ni pizinam tile na o hi iga ve vin hi le aki khum lut na youtube ma ki mu to aki hi in ipizinam tila ata ta jang na o ngai kan sal he zing in tu hin nala na voice ata ta chu ngai nu mom le zingin aban ni chi be pai kitin to hi khat ve ngai hon le khat pin jang chuna tham khat nin sa pi thei kit diham live a hi in chi musical instrument lo o test na momong in na mi pi ten lang la chung changa ki holy mi hon ji chuna chorus khat le a verse khat nin sa pi thei ya calvary lampi la cho ka khul zin na lampi aha san alam atau lung zin na mai pin ai bom ka chi thim poi nitim hem pa zi in ka chol azi chu ka zot hi Calvary lampi ahi all soon ni asai alam atau kachole kagit low po gi agi na chona mun kangai muna umem chol na ding tha chau ho chol na ding ki pau me patinin o hoita na pi momo nga hin chelaya ga to zinga la hitia sa do ding chu e chu manga mat pha di ngai pon na nangin hoiten na ke kai do zal kinin epizinam tila thu tampi in sai honai tan dang got lunga jang hitia hi na ho zo jing thia le it's a god gift na de thing ten ga sai me la pathinin talan hoita na pi hin bana jang chia hung char be ding hung khang to be ding na hin na lain tu hin thu do na langin ani lut ki tatin chilaya ka do nom chu e ho ku ki sunga hi iga ve bin hi le nc do ngal hi la lampanga min thang pi na hin na
khutia hi le ama hi 1000 something hi long na ma one ama hi te hladinga na ki kin chanam a hi lo le tunia hi nangin inzo langa ni sei ma banga chu la lui ho la sa ho na la azung chu koi na ngai sang pi nam koi hi na vet ton thei pi nam ama ta bong hi ding ti kha chu mentor chu mi zo si uma hi na chi ja chu nang mentor ko ham tiang nin sei pi thei den to mentor hi la sa mi ki hi ji chun anekine jing na enjong ila sa tile hitia studio in a lot masang album visual album ho in a bol masang full album ho ani ke bol masang chun lasa e sanga commercial ti dam senior artist also kana ngai sang ma jing chu yo nam sunga jong tu chanin ka ngai sang na adai di pon achul di poi pu manglun ho kip to pu jefa kai ma te ni ka ngai sang mai lang ngai sang lo no mai langa chu nilam khuling kya da kan ni hin na nilam khuling ho kip lam khuling ho kip emile pa jinu ama ka ngai sang ki pau me hoiten nangai sang ho jong hoiten hil chin nan pin akhutia hile la mong hina tu ni chan gia hichila amho to for example la chu pu jef ka kai le pa manglun na pu manglun ikhat ho na seitan aban le pi lam khulinga jong na sein amho la sa la hina ipipin hi ngai na sa pinam ti hi kit dinga hin na pizinam tile ei bong chu la sami ki hi lo wanga chu ngai ki sa na favorite song khat ki din amho hi hoi chi ngai na sa pinam tiang nen hil chin ki thai diam a hi pumang lu na hin pu jef a hin nam la jong chile love song jong ana savin gospel la jong chila hin pumang lu ni ana sa la lam nei hilin thagawin nei puizin ti la hu ngai ka san tu chanin ken jong kana sa jingin pu jef a kai chwele ka ki pa e pa kai ne le cha sil le chen nei pi zi in na min thing ka thang ve ti la khu chila hu kana ngai sangin athu jong hoi kana sai aban le pilam khulinga la pilam khulingin ana sa chwele law song hi jong le na hin se jing katin mi him le si hin lai ji chun ei mani sa lawang chun na neu cha ni ki hin lai hin na ka zar zan mangin nei hung themin ka hung kha le na ti pa chu kana ngai no me ngai o jong ngai kana san kana ngai sange nghe là ngày xã dỗ xí cho popular ngân chăng hin thing thing aga sei dinga cho lami ki hilau wang in zanga bon in hoi ten vial zat zat ha khat ani ki ngai so ke thau in na ki papi nom len tu hin aban thu do na ni chi be kitin to kan do nom kan dei han na question kan do nom chi hi le tu chung gal sunga hi mi tampi na sein adang akibe puin artist hi na satain la sa akite jingwin na gamle namla jang tampi za hong po doin masanga chu hitabong lom lomin ahum do poin mi tampi saidana chuna ala bo se sa theu he ti ho jang bet common ho jang tampi pi sei ji win na asa isa wa ewanga to ai to lo li pi kan diam unity thu jang isai sei win ewanga atai po do lo li pi kan diam ti ho zo si jang hi anyum jin nang artist kat hi na do la chu tu chunga hi na artist momong hi hung pung ham tiang nin sai pi thei di ham chilai ka he sai the hi na nan se chu ke pa ma jingen nan question dan chu mi pi ho chule kana mi pi ho ko ma ka sai nom chu gal lai tu lai hi zong le la sa hi apung nai apung poi ki ti pon te artist hi zong le la sa apung ye na tiwa la sa ho artist ho kanam sunga la sa na tiwa hichi asai ho chun koi ma jong na ke thu pi lo du ka ta san na azo ala sa ho chan chin ipiti hung ki mines ipiti hung ki forma hi chan hi hung ki ke ham la sa hon ipi din mun ha sat na nup na ka tu na ho jong bonin ka saitan na tu na nam sunga la sa ho hi adia pathinin op ho hi adia nam mi piti ho zo sin ito sa diu pa kai minin team na la ta na ka nei no min na chilai platform mang cha in azoin ka saita in gala hi jingwanga chu mizo sin thala choi theilo hi mizo sin gala ka theilo hi mizo si front line ki pangtala ko ham
ne la cha holding ko ham sumla pai holding ko ham pathin hoin sung building na ji chun tu nya hi nam sunga la sa zo si hi kapung na ve ke yong ka muzi e na comment ne cha cha abek comment khat la ni ka muzi in Allah sa chai do taw ti ti vin Allah sa chai do ding helawin gal zong le gal sung han lang ma khu han lang ahung lung ding he zong le gal in ei sung wa zong pathin i wa choi na o hi ging akin hi tang lo ding na isu mit lo diu isu chi mit lo diu i taw naw zong adia gmfdi han lang hoi lai ipi mun hi zong le any charge muntina pathin e ho na mun hi zong le taw na zong hi taw na me zong hi mit sa lo ding awa choi la zong mi mit sa lo du hi ti ka sei do no min tunin innam kanam mi piti ho zo sin la sa na ki be vin ala na sa chai ri tai na ti vim nang chu pathinin ipiana manham talen na pi amna nang chu champai khat sim thei dinga na pi amna bangkal sim thei dinga pathinin bol theina talen na pi amna la sa thei dinga na pi amna frontline ho dinga sumla pai hol na dinga na ona mancha dinga na koyam ipiham na pi na chuna ki het nai lo ja chuna sa he ga ti nu me na cha chu pathinin koima mi mo asim lo hi mi la sa khat ai lo le la sa hung ki team chu ho hung ki train up khat jong chu sei sit di hilo mu sit di hilo nam le ga ma dinga ki hon jong ka bol theu chu ka o hi jing hin ka tha ka jong pathin ap ho frontline holding hi ta ai lo le frontline ho a donation ding hi ta in tin chu na he ta veng tin chu na he ta i chana hi ka bol thei do wa pan kalau hin ji chun la sa a ki be en ti sang win la sa ho hi cha pana hi le ke ipya ka pan nam ti cho a sei ho chun anaki ngai win lang na pat na jong pan na di khat na nei hi na pan mun le pathinin ngan si na mun na pi ne chun na to nai lo he ka ti no me na ji chun la sa ha ki be hi ki pa zo hi te ka nam mi pi te ho la sa hoi support jing hui tin to so jing hui te ti chu ka taw nai ki pau me hoi ten hil chin nan pin chi thu do aban ga chi be pai kit len gam ngai la iti di ham na nam la khat sa na dinga ho i mentality a hi nam ngai lu nom lo le hung po thei pun de ka tin na ipiti na gialam ai lo le nangin i chan ya nam na ngai lu nam description na api thei di ham ipiji a chu ka sai ham thel i ho bua hi nam ngai lu nom lo wa hi le hu bong mong la gil khuna oya hung ko na ipiti ki sim do de ham lang ka tin nomin na chi chung chang hi ipiti ngai dan na niam nang kalunga ka gel khana hin nan se chu ki pau min la sa jing se ki hi wanga chu ilunga hi ala chang jong ki gel kom hin na asa amazing chu a hi o ngai le o hoi jong opoi mo na hi jong le la so hi atam zo hin ipm live fashion ai lo le na kiso of da na mi gel jong chu e ho nam sunga da lo hin ke wang chun ka chi pi kha chu kala chang khun ipi ko mo na kala chang khun hoi lai to kham hoi lai feel chana pham ti chu ka gelin nang lai zon ke la zon ki khan pui te ti la ka sa khu ti pau boy ho ki mena sa khu chu ei ho pi na mong ti pau boy sim pa chu pathinin talen api hin tin zong la ke asapa khun ka sa jing wangin ka ngai in ke man ka kingai ji in kala sa khu nang le ke chu ipan khom lawa hele tua ilum tu chu iti mo so diu ham hi chun ei ho pin na in sa in lang khat jong chu akithe tu lawa acha lo khat in lang te in jong chu in sa te in chun athe cha lawa hele chun pangzo lo di ani na thu ding hin ji chun nang lai zon ke lai zon iti ting la di ai hon nam mi pi ti ho zo si hi thakhat ta lung de la ipan wa hele chun pathe ni hi che lai sit gam lai si chom cha e chen na diu mun ai pi lai si na hi nom ta zalian ta na gam dang te ho banga chom cha hi zong lai si khurjin na wai ium the ni diu lam pi ko mu chanin hi chila hun ai ho pin lungil ta ka sa hin puna ta ka sa hin ka ngai in chuting le galmuna avantil zo ai se ma bangin na galmuna avantil asole mei chang mei lo tampi kining thing han lang gigal kun han lang ki pangcha jong le pakai vantil im pi lo wa hi mei chang a thon ding a hit ai lo le gamle ho chu na ding le gamle ho nei na ding panna sata la jing zong le han pathin ama sapena firstly pathin apan lawa pathin avantil asol pi lawa inga lo wa hele chun igamu jong bit loading itu gamle ho jong i chan the hi hi chu pathin nen apu gamle ho
hi chile si na dinga I khosat na du mi him tia dinga chu ama lam ivet zingova ama is su millawa ama I hakang lova hi le hi chi Avantil asol ti la jong khun hi chilai kho ko mun ka gelin na taw na zala atin taw na hi mi tampin akimangin adin a hin nu te hin pan a hala di sanin inam sung van nu te zo si chunga ki pa thu seizo lo ke ma ti lalcha ho ke no kain phungin nu te taw na zal hi atang ho chi taw pu ve ka ti poi azol ka sei ta in nu te hi phat si a zmfdi ka thei poi ilai ama hawina ka thei poi ama inna inmuna ka thei poi na nu te taw na zala I pathin tu ni sana egal mi ho ma sanga hi e ho hi athi mang kim zong am ho sanga hi thom cha kitile amo to ki khi na hi pathin e koi pi jing ve ti hi chi la jong khum mu chi thei ta hi ka ti no ki pau me taw na zar taw na poi mo dan le taw na man ru dan hoi ten hil chin nan pin to in thu do na personal hi jong le thu do na khat kan nei no min na la sa na hi in artist na hi tain ai mi la chu chilai la jong chu na sata min chi loi khat jong na hi kinin chilai hi kui pin to na ki go jiam na na loi pha na artist mama koi to na ha ki tho pi nam tian in se pi thei ki loi ti chu la sakhat ki ti chu loi nei lawa chu ki thei be se lo hin na a hin nai pasal chu I changa jong tiam gal chang pa banga chu ki hing thei jing a hin na zong le pathinin talen ai pi dan hi lam dang ka san lo pi jong ka sa in ale mi hi pasal single che ki hezong la sa na mi to la sa la o ki mets lo ki ti sei dam ki thon lo khan be ta ale pathin loi phagol pha ap in loi phagol pha tam ta ki nei nai khusung hile chule hobung hile ban le ina to na mun ti chu pathin na to na dinga na gambi area omin cha hin loi lo gol tam ta omin a hin la sa I ki loi hi anup na chu min na tu hin numei ta zong ka ki min ke hi pasal tong ka ki min ka ti chu kala sa khom pi numei zong om zi chun na koi ma zong ka thetum pu in loi pha pathin in APF tu ni chan hin ki pau me indirect ta na best friend min khat na ga nem di ham ka ti le loi tam ni atam zi chun hi chi min jong chi ta jong chu ka sei thei pon na la isa khom pi jing ho chu ki close zi friend ki friend valta na ki close valta nei le no me zong le pasal he zong le ikipa na ilungim na ya sat na mi min tu ni na ki share jing a hi in atame mi li mi nga lang hi no me jong pasal zong ki pau me personal hi jang hoi ten don bu na nin pin tu in thodo chaina lang ani mano ta tin a chaina dinga kan do nom che hi de nang ho gospel artist ho hin mabana iti panla ding na tiwam na gal hi iga ve vin hi le iti a ki chai sei the hi nai pui tu awang chu normal si tamang hi in he jong le phone line na in to na lai vin gal hi om jing na line gal hi iti chan lasting di ham jang ki he pui a khu le kum khat kum ni kum tam piang chi be the na lai mai the hi na chi sunga hi gospel artist ho ai lo le gospel artist keu hi lowa artist zo si hin chan ge amalama panla dinga ki gu nan nei bam aban le front line I chan ge na vil zo diu ham ai lo le gam sung le nam sunga dinga na pha to ding ti hi plans and policy na nei diu ka ta sangin na chi chung changa hi nam mi pi tianga hil chen anin pi thei diam tu chen hin tu din mun chen hin galu zong hi athip tai ki ti thei nai pon na to sanga hong kho zo na lai di ham hung all zo sem na lai di ham ti zong malam hin khu ke sei thei lo hin na je chu artist so hi ka sei ma bangin bol the na chum chi hi pathinin mi him hi talent api in ma ni hi na e mai ma je chun zo thei chan chun zo ka sei ta in hoi lang ham khat front line ho chun ke ho ka sat danu ka problem hi chi he nei solve pi vo ti a hi le chun hi ti chun ahin sei ho na
volunteers namun ho chu ki bol jing hin to ma ba na zong artist on pan hung ke la jing in tin akidama hilana e bol thei pen chu gamle na ma denga galatul nei hi vin melma nei hi vin to asanga zong ma ba na zong hi front line ho hoi la hi ta tana a sa gen the ho zong chu hi ta chu zo kham khama pan hung ke la jing to pe de ti chu tu nya hi nampi kanam mi tema anga ka phun do hi ka seinom he artist on ka bol theu chu dang om pon ka seima bangin na ka o pathin ap ho chu gamle na ma dinga ap ham charity bol na ham na ai lo la contribution bol na ham na ta chu ka phat le ka ne ka hun ka nei ho chu ita chu ka hin man to pe de he ti chu ka seinom me ki pau me nam la sa khat ki ti hi nam pia ngai lut lo le alung sunga na nam la hi kun thei lo tu ni nanga panin ngai la na ini nei tawin tu ni khwa ti sine wa Seigilkhomna i hin ki ho piu chu ti lalcha ho kip ama hi gol hang mel hoi ta aban le chuban le ama hi pathina jang pathin hemi ta jang a hin aban le ama hi o hoi ta jang nei pathinin talan api aman cha jing tua hi gamle na ma ding ei lo le pakai leng ga ma ding kisana amhon sunde jana na to jing heti chu tuni hoin ama kam chang te in ngai la na ini nei tawin tunia avela ka hin highlight kit nom cha hi le galmunin pathinin galmunin avantil asol ti chu ini heso okay tawin laya chun example kapinomin chi gal ki patti lai gal hani hathuma iki ha kap lai ta chun leisan bung ji songgil langa bangkal sungyal ngela inam sipayo inam volunteer ho to namuna bom helu na apu lo ho bongchu pathinin avantil mangcha event dan ho zo siu jang nami pite zo se ni hetawin tuni kho ti sine wa Seigilkhomna hung ki ho naw hi chan chu hi tan tin ti sine wa Seigilkhomna be zo si avelin na chung che wa ki pathu kan se ki pau me ki pa